Sanibonani, igama lami uSthembiso uPro Ndlovu uGatsheni ubabenye out. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngiphinde ngibuye ke la ku-Transformation Live. Benke ngafika before ngizochaza istory sami ke sokuboshwa kwami ngesikhathi ngiboshelwe icala leMurder engangalenzanga ngakhothu 18 years but ke ngahlala 7 years, then after 7 years inkantolo yagcina ethe no akufanele ngabe ngaphakathi kube yiphutha, then ngase ngaphuma kanjalo ke I was released kanjalo. So ngibuyile ke manje and ngibuya ke nesinye istory ke sisanda kwenzeka nje recently. Engithema ngisixoxela umfowethu la wabona ukuthi no sifanele ukuthi sifinyelele kule platform uze soqwashisa nabanye abantu, ikakhulukazi youth, ikakhulukazi izingane ke ezincane ezisafunda because of izinto ezenzakalayo la emhlabeni. Mina ke ngikhuluma ngento eyenzeke kumina ke and engikholwa ukuthi ke baningi abantu abazofunda kuyona. Mhlawumbe nje ukuhlala nje phezulu kodaba, this is something ngiyenzeke nje masontweni adlule isanda kwenzeka and ngingasho ukuthi somehow ngisathukile although sengizizwa manje no sengi-right sengiyimina, but into eyenzekile ke la kuthe nje lately nje kukhona umngani wami nje esuka kude naye esishizile sonke until ke nakho mina sengiboshwa ke, and then mangiyetshele yena wasala wathola umsebenzi ke phesheya. So kuthe mangibuya etshele ngo-2024 to 2025 yena ngaso sikhathi ubengekho until abuye last year. Mebuya last year kuba ukuthi njengabangani ke phela kumele sibonane yabo, hayi kube lokho ukuthi hayi sojabulelana ke ake sibonane, but bekule nje kumina kunento nje eshoyo ukuthi engathi ngama-avoid but ngingayi-understand ke because uma uphuma ejele uba nalento leyo ukuthi mhlawumbe i-environment yasejele seyikwenze wabanqena abantu because nganga-understand yabo ukuthi why kunento nje lukethe ngathi ngama-avoid, but then ke sigcine sibonanele kuze kushaya isikhathi sokuthi aphindele phesheya ke aphinde ahambe ke last year. Then ke kuthe this year wabuya ke this recently nje mebuya sibonane once, uthi after lokho kubonana ilokhu ikhula lento le ethi ayingeke ngathi ngingam-avoid lo mfethu ukumbona, but ngingayi-understand, ingihlupha lento ukuthi why lento ilokhu ikhula lento ngathi ngam-avoid to a point ukuthi there was a time la khona abeke athi khona ufuna ukuza endlini yami, ngibe nokuthi nje ayangikho ngikhona yabo. So I'm sorry ukuthi nawe uzoyibona le video. So kodwa bekunaleyo nto nje ukuthi engathi ngam-avoid kungavumi nje ngibonane naye until but besile sixhumane efonini, lesikhuluma nje on WhatsApp, sifonelana nje kuyingekho inkinga masuke sikhuluma yabo efonini. Kunezinto eziningi kade siyiplana ke sobabili because there's a certain business kade siyiplana naye ukuthi sizoyi-register, then mase ngiyirane mina ngapha yena ngoba esuke ephesheya isikhathi esiningi. So bekuba khona into ezinjalo esiyihlelayo, but njalo mase kumele sibonane ke so-register ke le business, sihlanganise iplan and also everything i-business plan, ngivele nje ngibe off nje nginga-understand ukuthi kwenziwa yini until ke this one Saturday. It was a Saturday. No, it was a Thursday. Ngimfonela sakhuluma WhatsApp, sigcine sivumelene ukuthi hayi no yazini asibonane ngakusasa, which was Friday. And then jiki Friday, then I had to go to emsakazweni because I produce ama shows Winanda FM. So
I had to go there ngithi mangifika ngiproduce i-breakfast show esekuseni mangiqeda lapho kube ukuthi kumele sihlanganeke and on that day I had kwakune event eyikaMashu so kwakumele ngiye kuyona i-comedy so sifonelane kube ukuthi ke ngiyamtshela ukuthi ayi kumele ngiphuthume kwaMashu naye athi hayi usaphuthuma eToti alright kube ukuthi sizobonana ke mase siqede ama commitments wethu lawa khona hayi unfortunately luhambo soluze liphele sibhiziwa bese singabonananga then boom ngithi sengisoka kwaMashu sengendlini bese kuvele kuwe ifone yami bese vele i-screen okay ikwazi ukusebenza partially but ngenhla engakwazi ukusebenza okay still ngikwazi ukufifiyela ke ngikwazi ukuyisebenzisa ngikwazi ukumtshela ukuthi no sengivele ngafela ifone kanje but asihlangane ngakusasa again okay sivumelane ukuthi asobonana ngakusasa which is Saturday manje and then ke kuse ke Saturday mangivuka ekseni ke on Saturdays ngivuke bese ngiyo producer ngosakaza kwiNanda FM njalo Saturdays ngivuke ke ekseni nje kakhulu as usual ngihambe ngimsakazweni hayi mangifika futhi nje yazi ukuthi lela suku ngempela kwakusuku lami lokufa lo le mase ngabe sengibuka izinto ezazenzeka because ishow yethu lapha kwiNanda ihlezi imnandi but engalela langa yavela abamnandi kakhulu to a point ukuthi even nengoma esasiyidlala zazivele zizwakale zemnandi kakhulu sidansa sishutha ama video yabo nje kumnandi ngalendlela ayiphela ishow ngo9 and then bese kuba ukuthi sengiyamfonela ke mfowethu lo ngithi mfowethu ngicela sihlanganeke eTown because sengiqedile ukusakaza la eRadweni hayi kuba ukuthi okay suke eNanda ngeTown angifika eTown ngimlinde nje isikhathi eside ngimlinde isikhathi eside ngize ngicina sengiba nenye meeting engangayiplananga nenkampani ade ngisebenzela ngithi mangisuka kuleyo meeting kuleyo meeting kube ukuthi mase yafona kasho ukuthi anosefikile eTown okay mefika eTown sahlangana ekhoneni la commercial no field masihlangana khona mina mangisuka ngiyakena ngazi ukuthi sothi masifika lapha kube ukuthi siyothola indawo la sohlala khona and have our meeting because iplan yethu ukuthi sihlangane kahle is to have this meeting business meeting mangifika yena ngazi ukuthi nje mina sokhuluma indaba ukuthi sithola indawo yokuhlala then have a meeting before mhlambe senze okunye or siye anywhere ngiphethe ifone yami ngele efile la then ngihambe ngikuyena mangifika kuyena first thing nje ayisho mangifika kuyena he was like mfethu there's a brother who's waiting for us at prayer center ngicela siphuthume kuyena because kade silindile and I was like okay umuntu engimthembayo lo umuntu esisuka kude naye and njengoba ngishilo ekuqaleni umuntu kade sashizila naye so I don't know noma lo muntu esakuyena is part of this meeting mhlambe or anything kungangifikeli nje ukuthi ngibuze lapho ke angazi ukuthi ingakho ngithi ngalala suku kwakusuku lami lokufa ngempela because mina before ngihamba I always make sure ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ngiyaphi but on that day awungifikelanga nje ukubuza ngavele ngamthemba lo mfethu ayike kuba ukuthi ngiceleke kuyena ngithi hazini ngicela ungcono because kunomngane wami okhandisa amafoni la ku street ngicela usishiye ifoni yami kuyena abe ngikhandela ifoni thina sibe sihamba seBrea Center then so ithatha masibuye hayi futhi angamina inkinga nje yavuma ukuthi hayi sharp ayisambe seBrea Center ngesikhathi sihamba la sigudla seBrea Center sikhale ngendlala sobabili silambile hayi kuba ukuthi no mhlambe sobona mase sibuye indaba ukudla isihambe sifike sishiye ifoni ku street then mase sihamba siya eBrea Center masifika eBrea Center lapha nje ma parking phezulu safika lo mjisa vele sesilindile usemotweni singena emotweni umngani wami angenela ngaphambili emotweni
efront then mina bese ngingena ngemuva. Ayike babingelelane ke bazana ke vele phela bona babingelelane kube mnandi nami ngibingeleleke kulomtshitsa hayi kube kona ukuthi hayi bona vele phela banezinto abayixoxayo njalo abazanayo hayi nginganaki lutho nje ebese umngani wami lo abesakhala ngendlala athi ngilambekile let's grab some lunch hayi bese athi lo driver athi hayi asibheke anything esingayidlala abese athi umngani wami no asifuneni indawo equiet yabo ayazisho izathu zakhe kube ukuthi okay ke driver vele ashaya imoto njengoba imoto siphume eBreyasense and then masiphuma nje eBreyasense sibheka seGlenwood before nje ufike eDevonport ungayiqa nje ulokhuzana ungayiqa uMoroad ungena egarage eBP uphumela ngale ngathi eDevonport bese udlala ingoma la emotweni abo badlala phezulu bayaxoxa lapha phambili la kumina nje angaza ngikhona la but angifocusile kakhulu entweni eyenzeka la because nginale umqondo nami uthi I know labantu bayazana hayi badlala ingoma kakhulu bakhulume angibezwa bathini mabekhuluma but nje uyabona I know kumnandi angihlale la emumva ngibhorekele kwa phone yami ngishiye lapha yaku street hayi sihambe ke sithi nje mase sofika ngase Devonport bese lo driver abese akhiphe usweet la isicabheni semoto awuthi nje ngiwubona futhi uthi awu sweet ama wine gums and mangibuka lama wine gums ngathi lawa vele ngijwayele ukuwathenga because khona ngijwayele ukuwathenga lapha ngase commercial city ngathi lawa ngijwayele ukuwathenga noma wine gums usweet okulo plastic lo yi-see-through yabo hayi ngiwubone lo sweet awuthathe bese awunikeze umngani wami then umngani wami ebese awuthathe naye bese eyodlulisela kumina emuva ngilambile selokhu ngivuke ngo5 angikaze ngidle lapho isikhathi after 12 hayi ngithathe nami ngendlala ngivele ngithatha usweet ngakhipha owodwa nje ngithatha owodwa vele nguphonsa emlomeni nguhlafune vele ngidinga something ezodaya mathi vele nguhlafune ngibe ngigwinya madoda ngibe ngiwuvala uplastic ngibe ngibuyisela emuva kumngani wami lo ithi mehamba imoto ngibone ngiqalaza lo drive abesethi athi yeah I was like yeah athi yabona ke manje senizophila emhlabeni wami welcome to my world senizozwa le njabulo engiphila kuyona ayingidide lenkulumo sesizophila emhlabeni wakhe le njabulo ayishoyo izoqhamuka ngimbuze futhi ngithi usho ukuthini le njabulo okhuluma ngayo izobe iqhamuka athi hayi kulo sweet enudlile yo ngivele ngibona hawu shisa umuntu udla into wrong la hayi umuntu udla into wrong ke manje la uma abesho kanje lo mfethu kunenjabulo ezophuma kulo sweet esudlile ngithi mina mfethu kanti yini lo ningidlise yona yabo athena hayi kuleko it's just sweet nje it's just sweet hayi kodwa ngeke ayingqondo yami iqala igijime ke manje okay ke at that time bengawazi ke mina lo sweet because ngizeke ngezwe ngoba sengishare story sami on Facebook ukuthi kuthiwa ama edibles hayi kodwa ngisho ngithi hayi ngeke futhi into wrong le ngidlile but ngibe nalento nje ukuthi hayi mhlawumbe ngeke yenzeke lento abayishoyo yabo abayicabanga ngayo but njalo ke nje umbono ukuthi ujabule ukuthi ngidle lento le yabo hayi ihamba imoto izifike eGlenwood masifika sidilike e-restaurant then bese ayike sidilike singene e-restaurant sifike sihlale phansi si-order at that time nje ngisayimina ngiyazizwa ukuthi I know ngisayimina ngisanele lithemba nje lokuthi hayi ngeke ngenze lutho lento ayi singene e-restaurant sihlale phansi order and then umngani wami lo wahamba nje la eSouth Africa noma mina ngimazi
ewumuntu ongaphuzi ongenzi lutho ongabhemi futhi. But la masifika e-restaurant wafika order utshwala nalowa order utshwala, and then mina nga-order i-grapetizer nje. Thatha i-grapetizer because angiphuzi angibhemi. So ziningi nje nami into esangithusa ngomngani wami uthi hayibo, okay useyaphuza, all right, hayi le ngiyiphuza ke le grapetizer, hayi izifike le plathe esasiyi-odile, hayi mayifika la ngithi ngiqala khona nje ngiyadla, hayi ngivele ngizwe umzimba wami ushintsha, yabo kube ngathi ngibanjwe inzululwane, kube ngathi umzimba wami uyangishiya, it's like umzimba wami uyasuka kumina ngathi ngindize emoyeni, yabo ngiqale manje ngithi mangathi ngiyabona la, hayibo sengibona izinto ezingekho la, but ngiyazi ukuthi azikho la, but mina sengibona izinto engekho la, ngibona sekuphithizela abantu la, kodwa futhi ngibona sekunemoto khona la, ngithi ngisabathe ngithi even nalo mmeseke manje lo sizodla ngawo la, ngivele ngubona umkhulu engathi ngavele nguthathe ngivele ngibabhokode ngambagwaze ngawo labafethu, yabo uma bekhuluma it's like mfethu bakhuluma la ngimina phakathi, it's like bangibhayela umsindo ngathi nje angazi yonke into ngathi real kakhulu, kodwa ngathi nje iyangicasula, ngisukume ngibathethise ngithi bafethu ningidlisile lento eningidlise yona, niyabona manje kwenzakalani, balobe bethi hayi hlala phansi yabo, nabo bafuna uze kubona abantu yabo, balobe ngehlisa hlala phansi, ayingithi ngiyahlala phansi ngizwe ukuthi yabo lento le inyuka ngathi inezinga nje ispeed ehamba ngaso esiconstant, inyuka gradually iluke inyuka, ngiyeza ukuthi iya ngokungibamba, ngiyeza ukuthi ingqondo iya ngokucindezeleka, umzimba uya ngokuthi angani noma ngizothi uyasinda, but even ngikhuluma manje sengikhuluma even slow ngathi ngisindwa yindebe. I'm like yabo engqondweni yami ikhona lento ukuthi yilento engidliswe labantu lengenza nje, hey ngiphinde futhi ngibatshela bafethu ningidliseleni lento, ngabathethisa ke manje ningidliseleni, ngithi ngiyasukuma ngifuna ukulwa nabo, ngivele ngidiyazele ngiwe phansi, ngihlale phansi esitulini, ngithi ngiyasukuma, sekunzima ke manje, ayi ngize ngibone ukuthi yazini ngehlisa umoya, ngivele ngicele lo driver ngithi mfethu ngiyacela ningihambise endlini. Okay, before ngize ngifike lapho ngesikhathi ingakangibambi lento ngisayimina ngisahlele etafuleni, beyikhona lo muzwa lo othi angivele ngibadube labafethu, ngivele ngihambele ngiyele endlini, ngirequest ngivele ngiyele endlini, but ngibuye ngiyiphendule mina ukuthi what if lento ngibamba sengisendleleni ngizokwenza njani, yabo ngcono if ngizwa nje usibona abazi ukuthi ngidleni uze mangiba nenkinga mhlawumbe bezongisa noma isibhedlela ke at least, but nje hey ngibe naloko relax, kanti iseza lento iseza ithi mayithi angibamba ke, then mase ngivele ngehlisa umoya ngesikhathi ke manje sengizwe ukuthi akusasukumeke sengiyadiyazela, ngehlisa umoya ngicela ngithi mfethu ngicela at least ningihambise endlini, futhi manifike endlini because ngiyayizwa lento ukuthi iya ngokukhula and izongibamba kakhulu uma abe sengisendlini, ngicela at least manifike endlini nifike nje ningivalele, nenze sure ukuthi niyavala niyakhiya, ongcono nihambe nokhiya nibuye nizongichecka because manje ngiyayizwa lento iyeza and ngiyayizwa ngempela ukuthi iyeza emzimbeni wami, umzimba wami uya ngokungishiya, kodwa futhi at the same time ngiyazibona ukuthi ngikhona la, kodwa it's like mina ngizibona mina ngiseceleni, the inner me, lo inner me ngizothi ile character eyimina ngqo, le yakhe uNkulunkulu eyimina ngqo, ngithi yakhe iyona iseceleni iyimina, kodwa futhi ngizibuka mina yonke lento eyenzeka la ngiyibona mina. At the same time makufika into ethi angenza into embi, ngikhuzwa yilo inner me okhuza mina ukuthi musukuyenza lonto. So ithi menze lento ngithi mangicela ke ngithi mfethu ngicela ngihambise endlini, avela athini nomfethu, avela athi hayi no hlala phansi kancane, okay sokuhambisa hlala phansi kancane endlini siqeda ukudla, hayi ngithi ngiyahlala phansi, hayi ngeke ngiqinise lento ingiqinisa, yabona manje sekuthi manje ke angivele nje ngisume ngikhoze chaos la ukuze abantu bezongisiza ke at least laba balana ke endaweni manje
because manje kuthi angivele angikaze ngibe violent empilweni yami, but kunalento ethi ngathi ngavele ngithathe wasani le lapha mama, especially ummese wena engangubona ngathi mkhulu ke ngalela langa. Ummese ngazi ukuthi ummese omngaka wokudla nemfoloko engaka, but ummese kwangathi mkhulu kunemfoloko engazi ukuthi ngavele nguthathe wona nje ngibathe nje ngidile nabo kabi, but ngile ilungikhuzo inami eluthi no ungayenze lona. Hayi lokhuze qhubeke ngihlale la etafuleni. Okay, mase ngiyasukuma ke manje ke because ngiyabona ukuthi hayi lento abayisho labantu silinde ukuthi sidle. Mina isekho into engizoyila akusadleki, akusaphakamise ngisho imfoloko, akusaphakamise ngisho ummese lo la etafuleni. Into esengifuna manje ukusuka nje ngihambe la phansi kwabantu. Hayi uma ngisukuma ngimemeza babona ukuthi cause ichaos aluke ngehlisa ke lo o drive. Umngane wami uthule njalo la avela angehlise lo drive athi hlala phansi ngimuzwe ukuthi ujwayele ukuyenzisa abantu lento, ngoba there was a time la khona ekhuluma khona nalo ethi uyabo umuntu mase paranoid kanje akufanele umphenikise, kufanele umvumele yonke into ayishoyo ukuze ezoba right. And nangempela ngangithi noma yini ngiyishoyo ngishebhedayo avela ngivumele athi ngiright, yes ngiright, nangempela ngizizwe ngiba right. Even isho kuthiwa ngithi ngibona nayo imoto avela ngivumela athi nayi imoto ayiyeke iyadlula. Ngivele ngibone ngathi usho ukuthi ngiright, ngivele ngehlisa umoya. Shuthi yenze lento manje into enginika inkinga kakhulu ukuthi lento iluke inyunga ngezinga layo. Yonke lento eyenzakalayo emzimbeni wami iluke iya ngokuba tense, yabo. Even ingqondo yami ngiyayizwa manje sicindezelekile manje, and seziningi into ezidlalayo emqondweni engiyibonayo, and ngiyabona ukuthi yazini la angisemina ke manje, and ngifuna ukuhamba ke manje, angisafuni nje ukuba la. Ayike uthi kusuka bese ngivele ngizama ukwehlisa umoya, ngimcele futhi lo mfethu lo driver, ngithi mfethu ngiyakucela ke manje, ngicela ungcono uvele ungisuse la, uvele uyongivalela emotweni, ngizama ubuthongo, mhlambe ngizothi mangivuka izobe seyidambile lento sengiyimina, because angikho right wangempela manje. And lapho ngisho ngiyabathethisa ukuthi why ningilise lento, because nina nginibone ngathi ni right, yabo, but ke ngicela at least ke ningihambise emotweni, ningivalele emotweni. Ngimbuze futhi before angiphendule, ngimbuze ngithi mina mfethu izothatha isikhathi singanani lento yakho uziphele egazini. Athena izothatha 4 to 5 hours. I was like, yo, 5 hours njengoba nginje manje ubuphelele 5 hours. Ngivele ngiqhubeke ngimncenge ke ngithi mfethu ngicela ungcono vele uyongivalela emotweni. Agcine evumile ke angithathe angifake angithi angisakwazi ukuyihambela, angibambeke manje sengimanje sokesidakwa ke manje lapha ngabantu, and kwayona le feeling yokudakwa ngiyazi ukuthi njani, because empilweni nami angikaze ngiphuze, angikaze ngibheme, anganothi kunjani uba goofy or uba drunk, angikwazi, but ngiyazibona kwamina njengoba ngisho ukuthi ngiseceleni kodwa ngizibona mina, ngiyazibona kwamina ukuthi yabo manje ngathi ngidakiwe ke manje. Uyangibamba lo mfethu, ngiyadiyazela ungibambile ke manje, siwela umgaqo seyemotweni noma imoto ipake ngaphesheya, ayisihambe ayifika ngiwelisa umgaqo, and then angempela ngifake emotweni bese yangivalela, bese yahamba kaphindele yena uyihlala lapha nomngani wami lo. Yabona ke sengivalele emotweni, hayi la yashuba khona ngempela ke emotweni, ila eyashuba khona ngempela ke, futhi ke namanje ngisabonga uNkulunkulu ukuthi angifanga futhi angilimalanga, because mase ngifikile emotweni ngifuna ukuzama ubuthongo. Ngenalento le ethi if mhlawumbe ngike ngazumeka ngizovuka sengi-right. Ngithi ngizama ubuthongo, ayizivele zibuye kakhulu lezi zinto ezikhulumayo. Sekunani ama-voice akhulumayo ke manje, angisagcini ngokubona. Izivele zibuye lezi zinto ezikhulumayo zingitshengisa into engekho, ngiyabona ukuthi nginokubona ngazuthi
kunemoto ezayo ezoshayisa la ngikhona and angazi le nto ukuthi iyenza kanjani, ibuye kube ngazuthi iyehla kancane, kube ngathi usubona kahle, kube ngathi futhi iyanyuka futhi mase ngilapha emotweni, kube ngathi iyanyuka ngibona izinto ngathi ziphindeke kawu4 engibona ukuthi yabona ke la ngathi ngisenkingeni kakhulu ke manje la. Ngithi kusenjalo bese zikhulumeke lezi zinto ke manje ngizama ubuthongo yabo meke ngathi ngizama ubuthongo yilazi vele ziqinise khona kakhulu. Hey lokhuze ngizama ubuthongo angithi ngizama ubuthongo mase ayivele yakhuluma le nto ethi hayi ya sakubamba ke namhlanje, yabo namhlanje sikubambe kahle usuku lakho lokufa ke namhlanje. Ukhethani uthi sikubulalele la emotweni noma uvele uphume la uzishayisise ngemoto. Ayi ngithi mina ngeke ngiye emotweni, ngithi ayike okay shuthi ke sikubulalela la. Ayi qale ngibambe lento, ingibambe ingiklinye lapho ngiyezwa ukuthi umoya like physically uya ngokungiphelela, but mangiqalaza la emawindini emoto uwavulile lo mfethu kancane just for ukuthi kukwazi ukungena umoya, akufanele ngabe ngiphelele umoya. Ingiklinya lento ngizwe ukuthi yazini ngiyafaka ngiphelele umoya. Yabo kuthe khona la sengizwa khona ukuthi yazini umoya ake uyaphela ngempela manje, ebese ngivele ngidlalelwa ivideo. Mangidlalelwa ivideo lena ngizibona mina nayo yonke into ade yenze kosukwini before ngize ngifike la. Kusukela ekseni ngivuka, kusukela ngisemsakazweni ngisakaza ngitshengiswa indlela ade ngineme ngayo, indlela bekumnandi ngayo kuthiwa ngoba ade ngivalelisa, indlela ade sineme ngayo after ishow seshoot ama video kuthiwa hayi lama video ade noma shoot iwona azobe trend ake etshengisa ukuthi wawunjani ukugcina kwakho ngosuku lakho lokufa. Engitshengiswa even abantu be-comment on Facebook, abantu abangaziyo be-posta on Facebook na kuma social networks be-posta, and abanye abangangazi be-commenta lapha ya bebuza ukuthi ubani lo pro osekhulunywa kahle kanje ngayo ngoba nake sengasekho. Yabo nje yonke into yangavezela abantu, even nabantu engibabone before ngifike la eGlenwood, abantu ade ngihlangana nabetani, abantu engibamethi even nale meeting engithe ngabanayo before ngisuke etown ngize lana, yonke into yavele ya real. Ngabona ukuthi yazini ngiyafa ngempela, ngiqale ke manje ngibonisa wonke umuntu engimaziyo ayoba mfethu, yabona mfethu ngakhulunywa ukuthi ukufa ubala, ngiboniswe wonke umuntu engimaziyo. Mangithi wonke I mean like wonke umuntu engimaziyo engahlangana naye. Le nto ngendlela yenza ngokusheshsha ngayo, kodwa ukwazi ukubona each and every person omaziyo nokuthi wagcina nini ukumbona, uvezela ukuthi wagcina nini ukumbona, and ngesikhathi umbona kwenzakalani, and ngesikhathi umbona ingoba wawumvalelisa, uphinde kubuye futhi utshengise omunye kanjalo. Abantu mangithi njengoba ngazi abantu aba more than ama-thousands, but ngangikwazi ukubona umuntu ngamunye engimaziyo ukuthi ngesikhathi unoSibanibani wawumvalelisa, ngesikhathi unoSibanibani wawumvalelisa. But yonke lento yenzeka nje ngokusheshsha nje, udlalelwa nje le video ngokusheshsha. Ngesikhathi wenza ukuthi noSibanibani wawumvalelisa, ngesikhathi wenza ukuthi usumvalelisa, ngivezelwe ngisho ne-show yami le ngenze ngebirthday yami mhla 10 April engangenza Stable Theatre comedy show. Indlela yaba impumelelo ngakhona nangendlela nje kwabamnandi ngakhona, kuthiwa hayi ngale birthday show wena wawusuvalelisa kahle wase indlela yakho ukuvalelisa, abantu bazokukhumbula ngaleyo show leyo. Ngivezwe even uma wami ukuthi ngamgcina nini, and ngesikhathi ngimgcina ngangimvalelisa ifamily yami, and la ngabona khona ngempela ukuthi hayi ngeke sho sengiyafa ngempela. It's when la ngavezelwa khona ingane yami ngigcina uyibona, I think enjoy lento yenza Saturday, I think ngangiyibone ngoLesithathu or Tuesday, and into eyenzeka ngesikhathi ngiyoyibona ngathi mangingena endlini yavele ngangingazi siyagaqa ingane yami, ngavele ngayibona
isuka ngejubane igaqiza kumina izongihlangabeza eminyanga yafika yangibamba yangiqinisa. And sengivezela yonke leyo nto ke manje uthi uyakhumbula ukuthi ingane yakhe ikubambe kanjani. It's because ingane beyizwa ukuthi usuyahamba emhlabeni. Yo ila ngavele khona ngezwe khona ukuthi yazini. Ayisho ukuthi usuku lami lokugcina ngempela ke namhlanje. Kuthi kusuka lapho bese ngivele okay ngisho ukuthi after that party yengane ayila ngavele ngabona khona ukuthi ayisho ukuthi ngiyafana namhlanje ngase ngicela ngithi ngicela ithuba lokugcina lokufonela ekhaya ngivalelise. Uvela umqondo ubuye fast uthi njengoba la awunafoni and la imoto nakho phone and at the same time awenze kulutho yonke into yami nje slow motion nje kanje. Ayithiwe no ngeke uzube nalo ithuba lokuvalisa sesiphelile isikhathi sakho uyafa manje. Phinde ngibambeke lento ngithi sengivalelisile sengibonise yonke into bese ngibambe lento ingicinezela bese iyangiqinya angizwe ukuthi ake moya phela ke manje ngibona umhlaba engazuthi ubamnyama like engathi uyavaleka like ubamnyama la khona sekuzothi ngci khona angivele ngidlubulundele ngithi ngegama lika Jesu mina ngikazi ukufa bese ngivele ngivuke ngidlubulundele ngithi ngibona ukuthi ngiyafaka manje la ngiqalaza ngivuse ikhanda silunge slow motion sami ngiqalaze ngithi ngiyabuka lamajitha ahleli lapha ya restaurant relaxile okugcina bayixoxela nje silaka konkinga kubona bapholile mfethu ngithi ngisuka ngithi ngizokwenza njani la iphinde futhi ngithi yazini hayi uthi ngithi ukuzama ukulala futhi nginaleli themba nje ukuthi mina ngeke ngalala ngizovuka ingasekho lento egazini. Angiphinde ngithi ngizama ukulala zibuye lezi zibuya sezeningi zifike zingicindezele la ngiphinde futhi ngegama la Jesu mina ngikazi ukufa ngidlulundele ngivuka. Ngiboneke manje uthi yazini angibize labafethu because phela manje ngiyabona ukuthi ngiyafa la and ngile ngigoloza thiwa kahle kahle mina itsalo ngizofela la noma ngiyiphonse emotweni la ngaphandle. Ngithi ngisuka ngibe ngilokhuza ngithi ngizama ukushaya isayini ewindini because manje yonke into yami ngiyenza slow motion ngithi ngizama ukushaya isayini ewindini uthi bangibone vele ngenzeki naloko ngithi ngisiphakamisa isandla vele sehlele phansi yabo nje akwenzeki lutho even ngimove unyawo yonke into ngiyenza ngeslow motion. It's like nje angazi nami ukuthi it's like ngomunye umhlaba ngathi ngisemovini futhi at the same time ngiyabona ukuthi la there's something wrong ngami engilokhuza ngiphinde ngithi ngizama ukulala ekhayilike zibuya lenze ngihlasela ithi suka manje lento ibithi yabona la uma ngabe kuukuthi ufuna ukuba right yabona futhi lapha ngacishe ngayikholwa ke lento ke because ngaze ngiyitshele ukuthi iqinisile lento le ithi lento uma uthi ufuna ukuba right phuma la emotweni ushayiswe imoto vele uyiphonsa emotweni egijimayo and then uzobe sewuthathwa uyiswe esibhedlela bazofika bayikhiphe lento egazini and mina yazi lento ivele ifeel real ukuthi hawu ngempela wayengayicabanga into esimpulu kanje because vele meke ngashayiswe imoto then ngizoyiswa esibhedlela then esibhedlela zofika ngikhishwa lento le or bazofika bangifake something ezo drain out lento le then yimi loyo ngivuka ingimangaze lento uyabona uma ngabe ngenza lento eshiwa yilento ilezinto lezi ezikhulumayo kulula ukuthi ngenze njengoba ngitshela ngavele ngavuka nje kalula ngayimina kanje ngavuka ngakwazi ukulula isandla ngavula isicapha hayibo kodwa mangabe ngenza le efunwa yimina into like njengoba ngifuna ukushaya ama signal ukuthi la bantu bangibona akwenzeki vele ngibe slowly ngalendlela ngisindwe nayi isandla ngisindwe unyawo ngisindwe umzimba but nje yathi methi lento angiyiphonse emotweni ukuze ngizoyisa esibhedlela hawu kwavele kwalula nje ngavele ngasivula isicapha yabo la khona sethi ngiyaphuma khona ngiyasivula isicapha avela ngikhuza inamila eceleni athi no ungayenzi lonto ngithi uyakhumbula ukuthi wena ubusuvalelisile
wathi if uyasponsor le moto nanti vele iyona ndlela ukuthi ufe le usuyafa ngempela ish ayingibona ukuthi hawu iqiniso leli lento ushithi sangihlomekisa mina ngibona ngazuthi ngitshela into eright kanti iyangihlomekisa ifuna vele ngife mina kahle kahle yabo ngithi le character yimina manje ngikhuza ebese ngizama ukusidonsa isicapha kanti ngenhlanhla low driver ngithe mangivula isicapha kanti ungibonile ngivula isicapha hayi avela sukeza kumina mase ngasivala isicapha by the time ifika nje la kumina le energy ade nginayo nobusopa nesathi sengibuzwa buvele buphele nya ubuyele lanto le ngicindezelayo manje ayibonza le moya ngibambe impela ke manje qale phansi beslow eze lo mjitha afila kumina isikhathi siyahamba njalo yabona nje wangila nginokuzumeka because ngangifake lona leli wash nginokuzumeka mhlawumbe 5 minutes ngiphaphamisa lezi zinto ezingihluphayo ngivuke but kumina ngazi ukuthi sengilale ama-hour ngathi mhlawumbe sekuphele 5 hours ngilele but mangithi ngiyabuka isikhathi hayibo mhlawumbe ngisalala 5 minutes but ke iluku yenzela lento mhlawumbe sasifika lapha ya ngabo past 12 eze lo mjitha athi mefika la kumina afike abese angibuza athi hawu indaba manje ngikubona uphuma emotweni uyapi ngithi mina mfethu yazi le nto le ngendlela eyenzana ngayo isilimo le nto lena ithi mayikubambile ayivuma ukuthi ukhulume lento eright ekufanele ngabe ekhuluma kunalokho kuvele kube ngathi ungakhuluma okunye kufanele ngabe ngamtshela lo mfethu uthi hayibo kunento ethi angiyibulale la but akuvumi ngimtshele lokho kunalokho ngimtshela indaba ukuthi bafethu ningakhohlwa ukuthi fanele solanda ifoni yami uthelo yami umuntu uyahamba ngo4 laba ngithi ngiyabheka isikhathi so3 lesifika ngopast 12 avela athi lo mjitha athi hayi khuleka asikhohliwe indaba efoni sohamba nje ngo4 sohamba soyilanda ifoni enze lento yakhe ke ungikhululekisa ke yabo ukungivumela yonke into engiyishoyo angivumela athi hayi no hayi right lala futhi kancane yabona manje uso right kodwa lala kancane ngiphinde ngizama ukulala ke futhi angivalele bese yangikhiyela ke this time emotweni ngithi mase ngiyalala ngingalaleki le ngizama ngilekela nomthongo lezifika lezini la njengoba ngila emotweni abantu bayadlula la ngaphandle but akuvumi ukuthi ngicela usizo kodwa ngiyazizwa ngidinga usizo because abo le nto leyana mfethu ngendlela ekwazi ngayo ukudoma ingqondo ngabona lapha ya ukuthi kahle etown ungahlangana nomuntu owenziwa lento kuthiwa ukidnapper lokwe human trafficking edragiwe ungahlangana naye lapha ya umbone wena ngazuthi uright naye akubone futhi mhlawumbe nibingelelane adlule angakutshela ukuthi usenkingeni ukidnapiwe njobe ehamba nalabantu because nami kwakwenzeka kanjalo it's like angababona abantu ukuthi ngiyazi ukuthi labantu laba mengabatshela isitori sami bazongisiza bangikhiphe la bangise mhlawumbe esibhedlela or anywhere la ngizothola khona usizo but nje kunento ethi hayi ngeke ungabakhulumisi labantu ngoba once wabakhulumisa bazophenika laba and then bese bevele bakuthathe babaleke nawe bakidnape so nizinto nje lwezingikhuza yabo because I remember ukuthi at some point I felt like la it's either ngifonela umuntu wasekhaya noma ngifonela umfundisi wami angithandazela izophela lento inkinga ifoni anginayo and I need ukuthi ngiboleke ifoni lapha kubona ukuze ngizokwazi ukuthi ngibacela sicela ningifoniseke at least ngifanele umuntu ozongisiza but ngesikhathi sekumele ngiyiboleke ifoni noma ngishaya isignal ukuthi ngifuna ukuboleka ifoni uvela ube nento engikhuzayo ethi hayi ungayithathi ifoni yabo because wathatha ifoni yabo bazophenika labantu bayitshela ukuthi lo muntu ozomfonela uzotshela amaphoyisa then lamaphoyisa azobabopha so the best way ukuthi bazovela babaleke nawe mhlawumbe bagcine ukubulala ngaphela mebekidnapper kuphela kanjalo la uyophunywa khona obviously uzophuma futhi still babophisa so ungagcina sewufa ngempela ke manje so yabo kunezinto ezikanjalo ama conversation enzeka kanjalo yabo modragiwe engawezwa mina nje or from my experience early on so it's like ngiyabona okay napha abantu
bangangisiza but akuvumi ukuthi ngibatshele ukuthi hayi bo mhlawumbe ngishaye iwindi ngisho ukuthi hayi bo ncane ngikhiphe la ngisenkingeni la abantu bangidragile bangivalele la bangisiza akuvumi ukuthi ngibatshele abantu but ngiyababona ukuthi abantu ba happy yonke into right ngiyabantu ku right ayiye iqhubeka isikhathi sehamba njalo isikhathi lezi zinto menge ngathi ngizama ukulala zivele zibuye zongitshela izinto ezibhedayo njalo mase ngitshela into ebhedayo vele ngilokhuzo ngikhuzwe imina lo mina ola eceleni this time futhi ngiphinde futhi ngibonza ngiyalutheka ke manje ngiyayithatha le idea lento eqhamuka nayo because ngifuna ukuba right ngifuna kuphele lento egazini hayi ithini manje lento ithi angibulala iwindi lemoto bese ngizisika ngalo ngiziqebhule nje ngayo ukuze kuzophuma lento egazini noma ngempela futhi the moment ngithi mina ayuthi ngiyenza ngempela lento khona ngizoba right ngoba shoot lento izophuma negazi yabo ngithi mangithi kuvela ukuthi qwebu hayi noma ngempela ngibe nayo energy la khona seyithi ngiyishaya khona iglass ayangikhozo inami yathi no ungayenzi leyo nto wena uzofa wena angiphinde ngibambe kanjalo phinde ngibuye phinde ngihlale phansi meke ngayeka ukwenza lento ekuthiwa ngiyenze kuvele ilento engibambile ngicindezele vele ngibambe and vele ngicindezele ngamandla because izama ukungiphoqa ukuthi angenze lento eyifunayo ingqondo ivele icindezele kakhulu ayisekho into esengikwazi ukuyicabangela yona sengilalela lezi zinto lezi hayi angibona ukuthi yazini njalo lento ilukithi angiyiphonsele emotweni njalo ilukithi angiyiphonsele emotweni and njalo mase ukuthi angiyiphonsele emotweni umzimba uvele uvuma kodwa makumele ngenze into efunwa yimini uvele ngavuma ngize ngibone manje cha senkingeni ngizama ukuvuka ayike ngithi mase ngiyabuka lamajitha hawu okay ahleli lapha irelaxele nje ayiphuzela laphana bayixoxela base beach hayi ngithi ngisuka ngizama ukuphamisa isandla emotweni ngithi hayi luckily agcine ngibonileke leyo drive hayi athi meza okay eza kumina and then athi mefika emotweni bese ngimkhumbuza ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ukuthi kwase quarter to 4 ngiphinde ngimkhumbuze sibafethu ngicela ngakhodlola ndifoni yami sizoshaya u4 athi abuka isikhathi naye efonini athi hayi no ya uqinisile ayasambeni manje so lokhuza sambeni so landa ifoni aphinde lemumva kulo omngani wami yabo ngendlela lanto lana eyiyona njengoba ngithi yonke into ivele ibonakala engathi real it's like ukwazi ukubona ngisho ukuthi umuntu ucabangani even ekude lapha ekhuluma nomunye it's like when uyamuzwa ukuthi uthini yabo athi mekhuluma naye aphinde la lapha kuyena afika akhulume naye ngimuzwa ukuthi uyamtshela ukuthi asambeni khona usolanda ifoni sambise lo muntu endlini ngimuzwa umngane wami ngazi ukuthi hayi ngeke samnandi la asitheni ukuhlala athi siwa ngempela lo mjiza vele ahlale phansi kunokuthi asukuma awe mayi la ngavele ngahlanya khona ngithi awe kwenzakalani la sengifisa one thing ke manje ukuthi at least mase siphindele we street sithathe ifoni yami ukuze ngizovele ngiyifonele mina fonela abantu abazongisiza because ngiyabona la ngeke ngisizakala labantu abayimesela ungisiza ngaphela isikhashana ngiphinde ngithi ngizamthonga ungavumi ngize ngicine ngilongoza angiboneke sukuma ke lo drive mesukuma lo driver and then asukume bese atshele nalo ukuthi abasukume bahambe agcine evumile nalo aphinde beze bafike la emotweni ayimefika emotweni sengiyabathethisayo manje bafethi ngidliseleni lento le ngithethise kakhulu lo engihamba naye omngani wami mfethu why lento mfethu ngidlise yona mfethu uma ngabe ukuthi nawe uyidlile ingakwenzi lento le engenze yona mina athinena athi hayi no hayi uzoba right vele lento le yenzana kanje musaqala nami ngisayiqala yangenza kanje kodwa uzobona uma usuyijwayela I was like yo umthetho usho ukuthi mina ngisazojwayela lento ngibona ukuthi awusho hayi bekuyinhloso ke le yabo lokho kwangifikela mina bethi ukuthi ngisazoyijwayela hey sithi masihamba fast forward sihambe
sihambe siye ku street bangithathe nje, and then endleleni ke ngihambe ngibona into engekho ngiyikhuluma lezi zinto balobe bengivumela aluke ngivumela lo drive, yabo ngithanda ngibona ukuthi I know, because manje lezi zinto lezi zifuna ngizibulale, zifuna ngikhiphe imoto ihamba, yabo zame zingitshela izinto nje endleleni angenze njani. Asihambe sifike sithatha ifoni we street, then kuba ukuthi base kuya ngokuhlwa ke manje sekushawa 5. Athi lo mtshisa no ngeke azakwazi ukuthi angihambise endlini. Since ayibona ukuthi isimo sami sikanje, ngazi naye wasebalekela nje izitori eziningi, athi no ungcono as request, and then yeah, okay, fast forward as request, and then kuba ukuthi umngane wami lona uzohamba kafika ngishiye endlini before ayela yakhona. Okay, ngene emotweni ke leyo request ayithambe ke ayindleleni lokezi zilokhuza zingiphazamisa lezi zinto zingiphazamisa ngithini ngifike endlini. Ngathi mangidilika nje ngasendlini ngathatha ijubane kwangazi ukuthi ngiyahlanya ngigijima ngifuna ukungena endlini, ngafike ngavula endlini ngangena endlini ngazikhela mina, ngafike ngathi ngizama ubuthongo, hayi ke qala phansi kwashuba ke endlini. Lento le ilwa nokuthi mina fanele ngibulale, ithi ke manje ingeke ngamabomu ukuthi ngangibulala lapha, befuna vele ngizofela endlini la ngingedwa khona uze ngingeze ukwazi ukuthi ngife ngayapi. Yo ikhulume lento, ithi lento angithathe mese ngizikwaze la endlini, ithi lento angithathi angenze something eintambo ngilengise, and ngisizwa yabo lento mayikhuluma uyayikhola ukuthi ngempela izokusiza lento eyishoyo. Ngisizwa ilo muntu oyimina ongikhuzayo ukuthi no ungayenzi lento. Ngilwe nami kanjalo, ngilwe nami ke ukuthi no ngingayenzi lento, and ngiyeza ukuthi hayi nokuthi angiyibulale ngempela ke manje ukuthi angiyibulale, and ngiyabona ukuthi ngizofa kahle la akekho umuntu ongibonayo, yonke into engiyenzayo la izoba impumelelo ngempela. Ngile ngizama but ngile ngenza into eyodwa nje, ngile ngizama khona ubuthongo lo 5 minutes loyo ngiphinde ngivuke, ngile ngizizwa ukuthi hayi ngathi umehluko ube khona, ngiphinde futhi ngithi ngiyalala until la engazi ukuthi kwaba isikhatsini la engazume kakhona. Then mangivuka ekseni, ngabo past 5, ngivukisa ngibambile lento, ngithi awe ma kodwa nje sikwenzakalani ke manje. Yabo ngithi mangicabanga ngibona ukuthi okay yazi la, because umzimba ngiyawuzwa nosungcono kunayizolo, but inkinga ingqondo isacindezelekile, isabona into engekho, it's like ipressiwe kanje. Ngithi like ngizwe ukuthi no la dinga into ezuthula, ngidinga psychologist ezongisiza kulento, noma ngidinga umfundisi wami uthi angikhulekele ukuze ngibe right kulento, because ngiyayi understand ukuthi iwumoya udinga ukukhulekela. Ngithi ngiyabuka isikhathi 5:30, fanele ngivuke ngihambe, sekuyi-Sunday manje. Okay, fanele ngivuke ngesontweni, sontweni no akuyeki. Ngizwa kanjani esontweni nginje because ngisadiyazela, ngivuke ngithi ngizama ukuhamba ngidiyazela, angibona ukuthi akulaleki. Bengithi ngizama ubuthongo lezi ngihlasele izinto lezi angiyibulale, angenze noma yini la endlini, ngishise ngenhlanda nje futhi ongekho umentshisi endlini yami, but kwakuthi nje angithola umentshisi vele ngishise yonke into esendlini. And mind you indlu yami ine-backlog kade, so mangishisa la obviously ngizosha nami because ngingikwazi ukuphuma. Le ngivika le imicabango nalezi zinto ezikhulumayo, and ziyakhuluma lento mayikhuluma la ekhanda, it's like iyamemeza khona uzocasa ube annoyed uvela uthi yathi ngiyenze lento, yabo ngihlukane nayo, yabo iyacasula, but le ngizama nje ukulo. And ngingasho ukuthi lapha kwasiza nje i-character ekumina noma eyimina, because if bekuthiwa ngumuntu obe-violent noma obevele imhlupha lento le, kwakuzoba lula ukuthi ngivele ngithi nje ukuthi ngiyilalele lento ngiyenza, but nje ngomusa kaNkulunkulu
kwasebenza i-character mina ngile ngayilaleli lento le ngiyivika ngile ngizama ubakhela ayikuthi kusuka ngile ngivuke ngabo past 5 ngiyakuma ukuthi washaya u8 ngisabhekile ngile ngithi ngizama ukuthi ngingavunga ngithi ngisuka manje sengifuna noma yini ke manje ezokwazi ukuthi ngilalise because ngifuna ukuvuka sengikwazi ukuhamba kahle sengiyesontweni ongcono ngokhulekelwa ngithi singalala ubuthongo ngafike ngize ngicabanga ukuthi oh la endlini nginomuthi lo allergics angivele ngiphuze wona at least kuzongilalisa wona then bese ngizame angazi ukuthi ngazume kanini kodwa ngiyakuma ukuthi ngaphuza wona le ngizwa nobuthongo angazi ngazume kanini kodwa ngabonga into eyodwa sikwazi mekushaya o10 because ngagcina ngithi sibuye nayo ifoni yami seyi-right eyikhandiwe screen ngavile ngathi mangifika ngiyibeka eceleni kwami empedeni ngazumeka kanjalo ngezwe sekuringa ifoni yami mangithi ngiyabheka omunye umngane wami esikhonza naye kuthiwa uMoses hawu ngavele ngayibamba ngokusheshsha ngivuka khona kulobo buthongo be-allergics ngayivuka wayibamba ifoni wangibuza mfethu awuyini esontweni namhlanje ngathi mina mfethu ngiyacela ungilande hey wangilanda uMoses ngaleso sikhathi ngavuka khona kungavumi kunjalo ngavuka ngaqoka saye esontweni ngila ngafike ngathandazelwa khona ngafike hayike ngafike ngaba right ke sengikhulekeliwe but after that yaqala yangishaya ke trauma ke manje because manje yonke into sengiyibona manje sengiyibona sengiyimina ke manje senginale yafiye yokuthi what if ngisadakwe ilento what if ngisabanjwe ilento it's like angisayikholwa yonke into engiyibonayo ke mangibona imoto sengiyathuka but ke ngabonga lokho ukuthi ekugcineni ngagcina ngibe right but ngafunda one thing ukuthi because ngithe mase ngishareile le story sami on Facebook kwenzakaleni babaningi abantu abavelayo asebe babhekana nalento of which ke izistory lezi ezibhlungu moyibheka because kunabantu ogcina uzwa thiwa usibani manje uyibulele but wena wazi ukuthi kwenzakaleni uthi hawu upro uzibulele bekwenze njani iziphi lezi inkinga ade nazo kanti akho inkinga ade nginazo ngiliswe drug mina engingalazi yabo if kuthi umuntu oweak mentally and emotionally kulula vele ukuthi to fall in noma if ukuthi umuntu ovele oviolent okulula vele ungashaya umuntu kulula vele ukuthi uvele ungagcina ubulala inqwaba yabantu but mosubhekisisa should baningi abantu abafile and one thing engiyibonile nabafu ukuthi uma ngabe uzoyishare lento kubantu abaphuzayo abakwaziyo ukudaka abakwaziyo ukuba goofed ababhemayo is like lento bayithatha kancane nje kubona because into abayijwayele bona as for us esingakwenzi lokho esingaphuza singabhemi it's something obona ukuthi this is very dangerous. It's like umuntu vela nje you were hallucinated as if into encane nje uthi but mosubheka izinto ezazingangibulala lapha ziningi because kuleyo hallucination mina ngangasuka ngempela ngiphonsa emotweni and then bese ngiyafa ngangasuka ngibulala iwindi lemoto bese ngiyafa endlini ke sengingedwa ngangasuka ngithathe even ummese ngizisike ngawo even ngidla amaphilisi mhlamba asendlini ngiyibulala and into eyivele ngiphathe kabi kakhulu ngangibona ngesikhathi sekuthiwa ngiyafa ngidlalela ifilimu lapha ya eGlenwood uthi if ngangifa lapha ya angizofa mina ifoni yami ayikho nangimina isalele ku West Street and emzimbeni wami uzothola isidakamizwa kovele kuthiwe nje upro shothi besedla idakamizwa shothi kwafoni ke njengoba ingayikho kuyena shothi ubeyidayisile uzathola lezo idakamizwa so nje ziningi izinto ezazokhulunywa ngami and ezazohlangana ngempela mose uyibheka so but ngafunda lapho ukuthi no yazini izinto ezikanje zidinga ukuthi sishare nemase siqwashisa kakhulu ke intsha because mhlambe mina as a pro mhlambe ngenza ukusetshenziswa ama edibles njwabesho ukusetshenziswa usweet I mean but mhlambe kuwena ngeke kusetshenziswe usweet kovele kusetshenziswe mhlambe ikhekhe or yakhona amakhekhe ama space muffin mhlambe kufakwe something stronger ke mhlambe futhi kusetshenziswa into eyidrink because abanye bathi kusetshenziswa idrink abanye mhlambe ngasetshenziswa ngisho ukudla you may never know lento ukuthi uma usukudla especially into omoyineza umuntu omthembayo so ungazi wena so it's something le engibone kufanele ukuthi no we need to siqwashisa kakhulu izingane lezi esikole because
labantu laba bayithemba into yabo bayazi futhi iyasebenza. I remember nje sihleli lapha etafuleni naye lo mjitsa lo driver eyincoma into yakhe ingakangibambi ngisayimina ethi hey yazi ngiphethe istaff sangempela mina la nizoyizwa once this thing starts to kicks in hayi ile nizoyizwa khona. So uyabona ukuthi lento lo muntu uyayithemba ukuthi iyasebenza, so uyazi mayidlisa umuntu uyazi iyasebenza indlela yakhe and uyazi ukuthi usuke ezama ukufaka komuphi lo mhlaba wakhe ayincoma ngawo. So ingane ke ngenxa ukuthi zisweyingazi kufanele iziqwashe ngathi no ungabisathatha uswidi noma uphuma kubani noma into ukudla nje ungabisayithatha ephuma nombani because awazi inani omunye nganezi ingane kanti kuzofika wena ingane yakho ifika ithatha uswidi kuleyo ngane yazi ebonela ama-wine gums lo mhlawumbe sewolunye uhlobo loswidi then mesathatha. So we need ukuthi siqaphele siqwashisane ngezinto ezifana lezi ukuthi make sure ukuthi awuthathi into edliwayo kunoma ubani. Nalabo ke abenzisa lezi zinto abathatha izinto banikeza abantu bafethu musanokudlisa umuntu isidakamizwa engazi kahle kahle nje kumele ube icala leli umuntu aliboshelwayo uma uzodlisa umuntu isidakamizwa engazi ongcono umuntu umtshele ukuthi mfethu leli yi-drug akuwona uswidi kube uyena umuntu oyikhethela ukuthi hayi mfethu ngicela ukulizwa then ukuthi umnikeze engazi. So nje in that bafethu ngithanda ukusho ukuthi ngale ndaba bengithanda uniqwashisa ukuthi qaphelani everywhere la number khona nabantu even nabantu enibathembayo qaphelani. Mina nje ungaphatheki kabi uma unginezinto edliwayo sengiqale ngiyibukisisa because sengine trauma nje into edliwayo njengoba ngishilo ukuthi umngane wami lo esiwa kude naye ebesiplana izinto ezinkulu naye but unfortunately I had to cut him off because even nendlela kwenzeke ngayo after sewenzekile because njengoba lento yenzeka on Saturday I tried to reach out to him because ngangibona enethule ngithi mfethu mhlawumbe uzoxolisa ke but as umuntu engithi ngizama ukuthi ngizama ukuthi ngibonise ukuthi mfethu engiphathe kabi lento yenzile and on top of that wena awuxolisanga. The only thing ayisho nje wathi nje oh hey Sithembiso ngiyaxolisake yabo yangiphatha kabi lento. I felt like should be kwamabomu lento eyenzekayo but ke say after some time bese kuphela mhlawumbe amasonto awu2 or 3 kwaye mayibuye exolisa. So ngamtshela futhi ukuthi hayi mina ngakuxolela nje eli because wami washo njalo wathi oh hey Sithembiso ngiyaxolisa ngavele ngathi no angivele ngimxolele engaxolisile kade vele abantu babengona mina I've been to prison ngecala engangalenzanga but ngaphuma sengibaxolela abantu bengazi baxolisa even namanje bazi baxolisa but ngi-right ngabo because ngikholela one thing ukuthi uma ngabe uzophatha inzondo nokungabaxolela abantu it's like uyithwesa wena umthwalo abangawuthwele bona uzilimaza wena. So I decided to know ngixolela ngamtshela naye ngathi hayi mfethu hayi no kade ngixolele mina so singiyamukela futhi lokhu ngiyaxolisa kwakho but from now on no walk your way nami I must walk my way then uze sibe right ke. So ngivele ngagqugquzeleka ukuthi yazini ziningi izinto ezenzala emhlabeni maybe kumele ngibhale enye incwadi enye incwadi from prison to palace and yeah mfethu ngiyabonga kakhulu ngokuthi ngiphi platform yokuthi ngishare le story and I also want to thank abantu aba-commenta on my previous story ngesikhathi sikhuluma indaba yami yasejele nangesikhathi sikhuluma indaba yami encwadi. Abantu they did reach out ukuthi noba interested encwadini so I really appreciate and yeah esatholakala incwadi from prison to palace. Lo umbhalo wencwadi pro Sithembiso kaNdlovu njengoba sekushilo umbhalo wencwadi from prison to palace sike saba nayo mfowethu la ohlelweni la izoshare khona istory sakhe sokuboshiswa intombazana ngokungemthetho. So bafethu siyacela ukuthi ngizonikezela uPro anitshele ukuthi incwadi itholakala kanjani njengoba kade ashare istory sakhe ke la bekungekhona ukuthi mhlambe sishaya isketch ngoba nakho sifuna ukupromote incwadi cha istory lesenzeka ngempela. So mfowethu ngithe njengoba kade efikile ake sizame ukuthi siphushe incwadi yakhe futhi since abhala incwadi so akusona ke isketch lesibafowethu istory sangempela asisanga khona ukuzopromote incwadi kodwa sithe umfowethu ake simnikeze ithuba lokuthi uma bekhona abangathanda ukuthenga incwadi from prison to palace bekhona ukuyithenga. Ukhona ke akhona amanye ama-video pro akhona la echannelini uma kukhona interested kwa-check-in anga-browser through kuma-video zethu. Pro mfethu ngizokuneza ithuba utshela abantu incwadi yakho itholakala kanjani so faka isithombe sayo la silinke nezinye izinto lakhona. Alright yeah njengoba seshilo mfethu ukuthi
akusona istory engisakhe akuyona icontent le into eyenzekile ngempela and engiyibona ukuthi nesidingo sokuthi singazoyishare kanje futhi even if uthiwa uyikhola ungawubheka ama-camera ase-Briarsense ubheka ama-camera ase-Glenwood la uzobona khona yenze yonke lento because it's not something eyakhiwe, it's something angempela ending. Uma ngithi ngicishe ngafa mina ukufa ngiyakwazi ngibhekana nakho kanje. So incwadi yami ke ekhuluma about my whole experience yesejele nokuthi ngangiboshelweni if ukuthi awusazi leso story nokuthi kwenzakalani. Ibizwa ukuthi From Prison to Palace, uyithola on Amazon, uyibhala nje From Prison to Palace, ubhala igama lami Sithembiso Pro Ndlovu, or if ukuthi ufuna i-hard copy uyithola ngangi-WhatsApp ungifonele 060 71200180 06071200018 okanye ngithole kuna wonke ama-social media pages it's Sithembiso Pro Ndlovu, Sithembiso Pro Ndlovu yona yonke indawo. Otherwise ke if ukuthi interested encwadini mhlawumbe uhlule ukubamba inamba ungabhala khona la kuleli page le Transformation Live la uzothola khona ke yonke information. I'm very happy ngendlela umfethu asebenza ngayo bekuthi makufika ama message yena awadlulisele kumina ngitshethe no there's someone odinga incwadi. So thank you very much for your positive comments and ama comments akhayo ebengiwabona njalo kuyona le channel. So cela nje siqwashisane kodwa kakhulu asingayenza into embi kumuntu, asingayofakaza enkantolo sifakaza amanga ngomuntu, masingabadlisa abantu idakamizwa bengazi because ubulala ikusasa lomunye umuntu, ubulala even uyena uqobo umuntu. Ube ngangomunye umuntu nje ngabe ngayibulala ngabe ngifile namhlanje ngibulawa omunye umuntu yabo. So let's make sure ukuthi senzelana izinto ezinhle sikhuluma amagama amahle komunye nomunye siqhubeke sithandane sephambili. Other than that ngiyaqhubeka ke nokwenza ama comedy shows and also I do host imicimbi nje if kuukuthi unomcimbi. I'm one of the best MCs in the world. So if you want to book me for a comedy performance noma ufuna ungibooka as your MC, is same number le ade ngisho 0607120018. If you ufuna uattend ama comedy shows ami, mina mangenze comedy show I make sure ukuthi line up iba line up yangempela not ukuthi kube abantu abawu4 or 3. Ngifuna uma uyicomedy abantu bahleke kuze kuphele ukuhleka. So angiphathi futhi ama-comedian nje, ngiphathi ama-comedian angempela aziwayo. So yeah, if you want to attend my shows, just follow me on social media, Sithembiso Pro Ndlovu, yonke indawo, TikTok, Instagram, Facebook, everywhere, Sithembiso Pro Ndlovu. Other than that, ngiyabonga kakhulu ngethuba, uNkulunkulu anibusise. Thank you.